moj neki favorit i ono, Joga Bonito, Palmeiras, ajmo. No dobro, ništa, možemo proći mi na skupinu B, u kojoj su favoriti dosta jasni, imamo PSG i Atletico Madrid, da očekujemo naravno Bayern vrlo vjerojatno da prolazi bavarski div, tako da... Mislim da će to biti baš ono dobar meč. Da, mislim da će Pošto čak Partisci su međusobni ono, odlučiti, da. Imamo jasnog favorita za prvu poziciju, imamo Chelsea, Flamengo, Esperance, ako sam dobro pročitao, i LA, to je Los Angeles, tako da. Dakle, opet će biti neka borba za drugo mjesto najvjerojatnije, ako Chelsea naravno... da, slično kao ono priješnje skupine. Ako Chelsea naravno ne kiksa ko na primjer Tottenham i Manchester City u ligi ove sezone. Tako da. Pa ništa, mislim da smo lijepo prokomentirali ovu skupinu. Imamo taj Chelsea i Flamengo koji su naši neki favoriti, ali